U našem studiju sada nam se na našem plavome kauču pridružio i američki glumac balkanskog porijekla Jack Dimić, koji nakon 90 uloga u američkim filmovima, serijama, na televiziji i u kazalištu, evo napokon dolazi u Zagreb 15. lipnja na pozornicu Hrvatskog narodnog kazališta sa svojom čovječnom, koliko sam čula, predstavom Oj živote. Jack, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našao. Evo, sada sam rekla ovu lijepu brojku od 90 uloga na američkom kontinentu i sad da ne nabrajam sve te serije Law and Order, CSI, sve ono što je nama poznato. Koja uloga vam je i po čemu možda najviše ostala u sjećanju? Pa ima ih više, ali ja sam imao sreću da studiram pod palicom jednih divnih ljudi, mojih profesora koji su me učili ne samo mene, već cijelu klasu da postoji samo prva i posljednja uloga u životu. A to je u stvari tako i radite. Znači tako kad je radite kao da nikad niste radili prije i kad je radite kao da nikad ništa više nećete raditi poslije. Zato svakoj ulozi pristupam na isti način, s istom ljubavlju, žarom, energijom i nadam se talentom ako ga imam. Kakvi divni profesori. A i onda bih samo nadodala ono što je Marilyn Monroe rekla, da glumac nikad nije bez posla, nego samo između dvije uloge. Naravno. Koje su mu najbitnije na svijetu. Evo, spomenula sam, dakle, tu bila predstavu s kojom dolazite u HNK, priča o čovječnosti i zapravo jeziku ovih prostora. Jel nam je možete malo približiti? Biće mi zadovoljstvo. To je sjajan tekst divnog Josipa Pejakovića, poštovanog kolege i prijatelja. Moram odmah da vam kažem kako sam ja ušao u tu priču, što bi rekli ovdje. Ja sam bio 8. razred. Josip je bio u mom rodnom gradu, Bosanskoj Dubici, na sceni. Sišao sa scene, poklonio se. Ja sam sjedio u prvom redu i rekao: svaka čast kolega, dobro ste ovo izveli, ali ja ću to jednog dana da radim bolje od vas. Jednog dana, kaže mali Jack. Da, a on je rekao: izvini, prvo nisam znao otkad smo kolege, a drugo, kako se zoveš? Ja kažem: zovem Željko Dimić. A on kaže: dobro, a kako smo mi to kolege? Pa rekao: ne još, ali dajte mi malo vremena. E sad, prošlo vode Savom mnogo ispod mosta. Ja dolazim u Sarajevo prije 4 godine i ga napadam pod znacima navoda i kažem: ja bih da nastavim taj Oj živote, ono što sam ti obećao kad sam bio 8. razred. On kaže: ja se tebe ne sjećam. Pa rekao: dobro, sjećao se ili ne, ispričat ću ti priču. Ja mu ispričam i eto, da se uozbiljim sad, istina je to bila, ali je istina da je on meni ustupio da budem nasljednik njegove monodrame Oj živote i meni je velika čast i zadovoljstvo. Kako jedna lijepa priča, baš Oj živote priča, krug se zatvorio. Kako publika na različitim kontinentima reagira na tu priču? Ja sam imao sreću, radim je na našem jeziku za naše ljude, naravno, koji su razbacani po svijetu i ovdje u regionu, i jezik koji svi razumiju, doduše nekad sa nekim uče, jer se radi o bosanskom dijalektu koji je dosta lokalni, odakle dolazi taj lik. Međutim, nisam, evo, bio sam po Americi u 8 gradova, ovdje u regionu, ja mislim ukupno 20 do sada. Sad idem na turneju po Bosni i po Hrvatskoj u još 16 gradova. Nije mi se niko žalio da ne razumije o čemu govorim. A moje prvo pitanje, kad mi se neko obrati, ja prvo pitanje: jesi razumio što sam ja govorio, prije svega tekstualno. I da li sam privilegovan zbog teksta koji je Josip to sjajno napisao, i mislim da jesam, ali ja sam to uzeo kao jednu veliku obavezu da sam ja tu zbog onih koji su kupili kartu, a ne oni zbog mene. Mislim da svo troje na ovome kauču dijelite taj sentiment. Evo, Nevena, da tebe i kao glumicu, kolegicu Jackovu pitam što kažeš ti na pojavu ovakvih glumaca koji su ostvarili zapažene inozemne karijere, a svejedno se onda vraćaju na ove naše prostore, da ih tako sad nazovemo, na našem jeziku igrati predstavu i bivati pred našom publikom. Ja verujem da kolega osjeća i to ko svojevrsnu misiju, jer je neko ko se bavi tom vrstom umetnosti, glumom, ima potrebu stalno da deluje i da stvara, i postoji nešto što su naši koreni. I onda imaš potrebu nekako i s tom misijom da doprinosiš stalno društvu, a verujem da se najprijatnije on osjeća među svojima, gde ga razumeju. Ja bi se nadovezali na taj govor kada je dobra gluma i tačan osjećaj, onda je nevažno na kom jeziku govorite. Istina je univerzalna i onda vas svuda razumeju. Bar je to moje neko shvatanje i doživljaj. Jack kima glavom cijelo vrijeme. Koleginica je rekla riječi mog profesora Dena Grimaldija, znate ga iz Sopranosa, koji je mene tjerao, uslovno rečeno, da radim na jezicima koje govorim bolje od engleskog. Znači, svoj maternji i ruski, koji su mi bili bolji od engleskog. Moj engleski je bio katastrofalan na početku, prebijeni onaj, kako ga zovu, broken English. Rain, train, tomorrow, havariju. Da bi ja to peglao 20 godina i tek došao nakon
12 godina na instanci da radim američke likove, ali da potvrdim koleginice riječi. Ja sam zahvalan prije svega svojim divnim roditeljima koji su me naučili da šta god da radim u životu, gdje da budem, da jedino nemam pravo na barijere koje samom sebi mogu da postavim. I onda sam to čuo od svojih profesora, da glumac ima sve pravo da učini, osim jedne stvari, da samog sebe ograniči. Meni je isto raditi u Americi, u Aziji gdje sam radio, u Latinskoj Americi, sad ovdje radim u regionu, samo zbog ljubavi prema poslu i ne zanima me na kom je jeziku i ne zanima me kom je publika, jer to je moj posao. Bravo, ali mislim da je to univerzalna stvar zapravo svih vas umjetnika, pa s obzirom evo da glazbenika jedinog na kauču nisam pitala. Što ti kažeš evo i na Jackove riječi i na ovo što je tvoja supruga koju jako dobro poznaješ, pa sigurno znaš što ona misli o tome? Pa znaš kako, mnogo puta smo se i viđali ovako. Ja mislim da, kad kažem viđali po nekim eventima i to, mislim da svi mi trebamo svoje poslove, ajmo ih tak nazvat, doživjeti, da ih živimo, ljubimo i radimo. I onda to jednostavno ljudi osjete. A postoji li razlika, evo Jack, to onda vi znate, između statusa umjetnika preko oceana i zapravo na bilo kojem kontinentu na kojem ste radili? Ne samo statusa glumaca što se publike i poštovanja publike prema njemu tiče, nego i nekih standarda. Pa, nažalost, moram reći, mi smo tamo više privilegovani kao glumci nego ovdje, prije svega iz financijskih razloga. Ili što bi naš narod rekao, tamo se mnogo više zarađuje, ali isto tako tamo se mnogo teže dolazi do posla. Jer ja nikad nisam imao ispod 300, 400, 500 ljudi ispod sebe za svaku ulogu na castingu. I znam sam kako sam se teškom mukom izborio za tih 92 uloge do sada. E sad, privilegija ide kad dobiješ posao, normalno, mnogo više puta si plaćen nego ovdje. Ali isto tako prednosti su ovdje da je ovdje prisniji način bitisanja s kolegama i sa ekipom. Ipak je tamo više taj profesionalizam prisutan i ne mora da znači da je uvijek u pozitivnom kontekstu. Ja recimo, meni često nedostaje ovo divno poluostrvo, dakle smo svi, da se s nekim ispričam na setu, u smislu ne samo da radim svoju ulogu. Međutim, ja se uvijek prilagođavam tamo gdje radim jer ne mogu okolnosti prilagoditi sebi. Kako vas je divno slušati. Što ti kažeš, Marko, sada na ovo? Jel tebe iznenađuje taj status ili standard umjetnika u nas u usporedbi sa umjetnicima negdje vani? Ne, zato što... Ili tebi ovdje sve sasvim u redu? Borba. Borba je svugdje. Borba je stvarno svugdje i vjerujem da pogotovo, evo, ja mogu samo reći u malome, pošto, evo, slušam ovo i stvarno vjerujem da vani je puno teže uopćenito negdje upast. Ja sam imao tu sreću, evo, da kažem da sam ja sa pjesmom Hrabrost koju smo imali malo prije čut malo, upao na Beogradsko proljeće od cijela regija i samo par pjesama primaju, mislim, 18 pjesama. Tako da... Preko 200 pjesama je bilo poslato i to je bilo baš onako... Mi pošaljemo zadnji čast. To je casting za pjesmu bio, kao što je nešto spomenuo svoj glumački casting. Nešto slično, tako da svugdje je borba. Evo, i još jedanput zahvalan sam kompletno svom timu koji su vjerovali u ovu pjesmu. Zahvalan sam prije svega Hit Recordsu koji je prepoznao i Miroslav Rusa ovu pjesmu i što je podržavaju. Sretno vam bilo, ne samo s tom pjesmom, Jack, sretno i vama. Dakle, 15. lipnja u 18 sati u HNK. Nisam vas još samo pitala što vam znači nastup u HNK, našoj velikoj, bitnoj pozornici i to pred zagrebačkom publikom. Pa ja sam u srednjoj školi bježao na koncerte Azre, Haustora, Parnog Valjka, Prljevog kazališta, iz Dubice koja je 89 km od Zagreba. I onda maštao jednog dana kad prođem pored ove divne zgrade gdje ću da nastupam 15.6. Možda jednog dana. I kad sam juče snimao prilog u HNK-u, ljudi su malo primijetili da se onako ne osjećam lagodno ili što bi rekao naš narod da se malo tresem. Ja sam se njima izvinio i rekao da potpuno razumiju to dijete koje je to sad dočekalo. A dijete koje se u 8. razredu osnovne škole zaprijetilo kolegi i sad je dijete dočekalo je HNK. Jack, kapa dolje. I rekao on meni, sad da ne koristim sve riječi, mali, ti su malo, znaš... Neka.